Bulginaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on Today FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Nisambulu binaka. Si kwe ungo na Vakaleleka ni nonde tukutuku na mbungi ndindai. Na tambale ni vito sueke buno mamadha esa musuka na nonra yau ni takataka e raute ni vanan rau na nonra tu tamata takataka. Gwe tiki ni nonra tu itukutuba e nabuku ni kena pakilai ni nrenra kita na mbula boi labo e nabuku ni mati na COVID-19. Kaya nabuku ni lawasi ya Mol Simpson ni risaba ka salatagi na tamata takataka e ni tukutuba kama ito ribaki. Wakandi takatalangani siya nga ninduan na nonra tu tamata takataka e seba ka sukai may na takataka. Era salo matar-tar takatiw ka na leon ni Bonmua, era baka itiko-tiko na Muslim League Settlement na Nambua, se meron ng garaba pakataba na nonrambula ni Bubale, e nangauna na labetikina na pakatatambo itiko e na nonratu itiko-tiko. May toso italitiko me tinikabartal na singa na pakatatambo ni nonrabito soyaki. Kaya nabukuni kaya na zingomi, e na itiko-tiko ngo e tolo na kisi ni COVID-19, e nitikibu ni bulonggo. May kaya waisya tuleka, ento na leon ni Bonmua katiko e kaya, nindina ni saba karuta kitiko na kian rakakana yera ribribambita katiko na somi ni non rende tukuna ni bula sauti era se sanga ni somi rende me baka ni resanga ni tiko ni rawo ni laki takataka ye era rabo tiko na tiko ko no visa kar sabe bu kital tinga kibeira na leoni Bonua e ne tiko ko e nambua na kena sotabi tiko na rakita ni bula boy labo e na bu ni mate na COVID-19 warita endo nan tau ni fika ni dondonu mena rile subi na didi bagi ni tampana ni suka e na nonta Bonua kaya Dr. Rohit Kishore ni sakya na ngaunogo mena talebi e so na itubutuba mena rawa ni ndi itikukina na tampana ni suka kena kya na venga rabi tukuna ni tampana ni suka endo na usutu ni mbula boy labo ni mate ni tu karawa ni rabi kinoviti mepaka ni maisotaba na rendre na tampana ni Bonua kina gito napakapakaraw ni nonta mata team ni cricket and napukulisot-sot ni International Cricket Council World T20 Regional Qualifiers e sa turtu wawawa e nangaunong ko. Tukun na presidente ni Matambose, Alex Conrote, niyong ko etikiti ko nga ni Watatambu, etiko membaleta na mati na COVID-19, kabuna talanga na kaya nasama turtu wawawa na sot-sota. Na sot-sota ni T20 e napukitabiti ko kina na nonta mata team ni Papua New Guinea, Samoa, kay Vanuatu. May tabekir na Vakaleleka ni nonday tukutuku na kaya kuri erano na saman stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni Vagading Binaka. Oyer na ngone na nonday nuni ena basing ni mataka. Mersusunga da kena loma dina kena mikron. Sakena ngau na mitaro bina nora baksangai kabala loma takina ngone. Dalabina oya wameliki. Bulre oya wa Samuel Samuli. Nama kikirau ena be mataka. Boniti kena makarombuka. Ni boy tini kalimana miniti meona kina tini na kaloko. Ena Radio Fiji 1 nandobo ibiti. Pindah-pindah na mataka dan ramai na singabo.